Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ki samla pulih ki beladap pentebet yelede hakakam hikai. Lani kita ki lepas ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test. Lani ka MTET. Kila dawan ang sarkar baka dengan penrong kamno ya ki kham koloi. Namar bala ars nem kila syusyong klem kam. Ha bayakren bat kinoelam jong ka MTET pas candidate. Jong usnem arhajar arfuwe kata uba AL Maublay bat kakong ai kharwan lang. Kila thuo bakila dap penyakendo eu menteri ketnat pulih putih. U rakam sangma ban pensengau ya kani. Hendrai ula ong yaki ba kanang shimpor bat shwa ya kata. Ula ong bak sarkar kan hap bantung shwa yaki kum kinohi kai shipor lani ban le ya kata ka temporary recruitment. Ha ka jingelang jongki mentaka sengi sajan ka shitari uyayong arajar arfulai. Hakasi National Darbar Hall kila shimikarai ba kin om pediang setia ya ka temporary recruitment bat ki kwa bet bak sarkar kan thung kampura yaki lani kata ka permanent recruitment. Kila kerpat baka sarkar kan le kham kloi lem kumta kila ong ba kin hap ban shim da ka weipat ka sinjang. Kila pen kan mau badang ha ka dorbar mang tengka baladap ka sarkar kala jubab baki don palat khat ars pa tam ki kam no hikai ki balait thli bat ki kwa baka sarkar kan le kloi yo alap bakut kerta wat kam ka jongki. Na baru di distrik na kasih bat janjia banari boy guji hadir ka jingle mi jumi saki department na kabanta ka bandar no ya kina hikai te na dusnya meladap ban lemi sa sekretariat itu ya di Education Minister Hendrai impat yo ya ka jawab te menta ka kentiru akan ka MDA tu ngarit banyak kendu ya sang rakam sama ibalong Education Minister gamenta dia kecingnya kendu joli ni yo ka jubab ka basya lagi dak ba ansole ya ka recruitment ya kena kai tang bayong makan simpor kumbakat to kan nepor ni hap deswa kata yo ka jibun saya nai ba unless you ada temporary recruitment tekum dah ada sini isyong perkat kum ki nohikai ban di belah pendek ya ka adat but dah kawe ke jimut ni larai bangin umpiang ya ka temporary recruitment ni kuat ban le baik dah permanent recruitment kum lale ka fast batch ni gila pendap ya ka exam MTET na dusnya marajar apuai haunai ba shifau but mentang la layai dusnya ba de gila kamslam tinggi kerpat ya kasokar lembaga education department ba undergrad no yang ni tangba ni kerpat bande dengan permanent recruitment hoi kan syukur kato kan benai ingat bagi kena kila so far kila sakta ha kini ki asjam guna kila dan up tang kato kan benai na try don suka jinge hoi yo jawab naisar rakam Education Minister ba onle ya kada government tinggi ni kerpat ba onle daga district wise namar kanlong kejinge yangi namar kum ki nohikai kan semjinge yangi ladang lek nohikai se duit pat ki jaka ki baya per tin gatelik oh ni kan mau tip ya ka National Policy on Education nadu knas pa nrupra kaum ba idon kam berla ada bertip ya kita lagi ke language tin idon kam ka official language ka medium of instruction pada local language lane ka mulatom tinggi ni kuat
ban le da district wise kan long ka jing mentoi but nginyo e ka quality education but sagawai ki kerpat ya ka sokar ng baka education department ba ang le ya ka recruitment haswa ban kundok ya ka ante exam ka ban bun oi ngimong ba an khang ka ante exam kata anong la an khang tadi ka prosedur ka ban ya unta hendrei ikerpat ba kumale ka pas sua ka dek at kundok ya ka personal juga mana ka recruitment to kumban biang ya ka temporary recruitment na kalian juga ngelarai dengan si ba minum tre ya ka temporary recruitment pat ni kerpat ni pat ki para nahikai ke belakang dia ka kamkat balada anle ka temporary recruitment ban nompiang ka namar kan tidak syukun kamtam ki para nahikai ki bala karta syuki kala jankot ka limit yo kam no tekan kan kita syukun ki harus menakut kan ka temporary recruitment tip kan obrai kan simpor kan kita nak benda syuki kila naga surga kam pediang kedumen kam pediang kan ka jing kerpat jui minsium dah kowe ka senjam ban mi syakmat hadu bangin yo hadu ban rekrut pas kandidat mila pelong ka jingalang lapun sin ban yakran shphang kan ka jing pesram ka sarkar ban recruit yang iki non kaya kaneka hakaneka sin kubamenta kaneka sin ka basal hakaneka sin kabenta kini kisnem balada bungila yakran ngilaiwan yang kedua ya education minister ha usnyam Al-Hazar Ar-Puar mereka klaim seiso tem hadir pat nyawan kedua yang usnyam Al-Puar haki benai kiba katwai kataru ngimi olat namar lajan ke election lajan kod ke sarkar te ka ombang ni dan porshu te hadir kata pat ngila susab ai kata ko porjungi dan kilai benai sabnai hadir ni ap ada ke election dan mentanya ada ke election ru ngilawan yo education minister ngilawan yang kedua piang te uang ini education minister uang ini ba mla kan thap namar udang su semeti kakam te udang long dang thamai uhaban da pe shwa uhaban da evaluate shwa yang kita kikam ki bar laksa ba kawiru uang ba unthap temporary te kane kapan i ka pen bitar yang ikum kinah kai penslam si penslam te kane ka cik penslam jo ka sarkar yang ni ban thap kalau penlong ini bangin penlong kini meeting tingi kup kina hikai ngimban se ban le ada kawai ka sinjam bangin mi syahmat ban pensingawa ka sarkar bangida lada kalong kumno ru kadai ban penkloi no ban recruit no yangi nama ka kum ka jingtip jongi hakane ka budget session ka blada education minister hi ula ang bakidan si hajar artuli ki post haki government school tangki LP section te software teli haki UP section secondary section sispa arsan higher secondary san kuwe te kat kum ka jingtep jongi ki total jong ki post bara kilong 6000 arspa hakndai te hakane ka sen ka bamenta ni kat pat ka sarkar pakan le no daka pakham kloi pakan recruit kham kloi yangi lada kapan silam sa sisen ngin sa sheme ki sinjap ki bakam